زانکوازا خو به هلکفتا 3 سالیا دامزراندنا کمخباتا کرمانجی یا سر به انستیو یا کردیا پاریس میوانداریا کوما کرمانجی کرد. کو او کوما ji 15 kesên zimanas û mamostayên zanîngehan pêk diêt ji zorbeya parçeyên Kurdistanê. Endamên Zankwaza xwe jî vê pêngavê bi giring dibînin ji bo zanîngeh û pêdeverê. زانکو زاخو د مهوانداریا کم خباتا زمان کردی کرمانجی کد یا سر سودا کردیا پاریس و هر وکوش بر همه توای دیار روزنامه کرمانجی کو چندین شماره در کتینه فرهنگ تایبت یا درکرین گوارا هیوا در خستی شین دست دوانات چاندا کردی دا دیارن زانکوازا خو وکی گرنگیدان په زمان کردی و گرنگیدان بزانایت کرد او خبات سر زمان کردی کن بودم هفتیه که اف زانایه اف کم خباته یا مهوان کردی کوما کرمانجی jî pîtên latînî bi kirmanciya botan bi raman û devûkên zaravê kirmanciyên deverê berhemê her civînek û xebateka xwe di rojnameya kirmancî da li Parîsê belav dikin. Veca em di civînên xwe de teqrîben navbera 12 tanê 17-20 kes dicivin salê du cara her cara yek hefte bi derece hefteyekê li ser babetê ku me tespît kirine li ser wan kar dikin. Veca ew tiştên ku di civînên me de bi giştî têne qebûl kirine em wan gotinên Kurdî datînên wek gotineke sereke û paşê wê werdigerînin bo zimanên cuda cuda bo nimûne Tirkî, İngilîzî, Fransî. Dête zanîn ku koma kirmancî li sala 1987 ku berî 3 salan hatiye damezrandin. Ji hemî parçeyên Kurdistanê tê de endamin û civîn li dûr nasandin û diyarkirina peyvên Kurdî li zêdetirî ji 10 welatan kirîne û berhemê civînên xwe yên bîstî û çilî û şêstî dikine pertok û dikevine bazarî. Da ku peyvên Kurdî yên resen bihêne diyarkirin û ji mirinê bihêne rizgarkirin. Zêrevan Gulî, Badînan Sat, Ez Zaxo.